Che Nueri and the Altair Kamala, no good the Altiatin, America, Australia, Canada, Europe, Dolka Europe, Jailer Kamale, no good the Aljatin, Jailer Kamale, Egypt, Masur, Kahira, Iskandaria, where the Aljatin, Jailer Kamala Katum, Kakadarif, Border, the other content, come to Konichuyantin, Jailer Kamala Cam dan mi chui natin cam na East Africa ta koni chui natin teller ka malatin yan ya especially ka kuma kana cam na panyido ka tarpam ko chui natin teller ka malaka biala cam na kon yala koni chui kontin teller ka malatin yan wara dial ka teller ka malaka POC ka jube kana POC ka makal ka POC ka bintiu teller ka mala yan dial teller ka mal ko dial jatino biya video mo bish biya share yana gan more ken video wala me take a cigarette me chadol pan akan jang shiga ben ko conclusion ta kirtin shi ben conclusion ka wona ne ti chala ra kan ti shiga succeedin kan jang as jen cancer baldes ka ti konin ti gorgo peltin ti kono pelga ti jang ti kono cha longa ken so kanwar lar ka kanwara ti fel ka tin kan ti shiga succeedin jena ko la barar ko ne dem makoy dara wada ne to dara ka wonyo na present mun ko min cha ko lo nyo boye kan ti ngwar ka shiga shu ti kono lar ka gwandi na garma sha kala ka kanwara a jin biya go shi jara ma kom ga na garma sha bar kom ga na nuwara biya go shara ma kom ga na garma sha ka managing politician ko na go ngan politician atara ra cha ga kum to kom ga jiti ke le ya kum tin ti ke le kum me ana ba le na garma sha ro cha le ga ji ka ba nyo le ji chan kel mu go go sha mu go ri ko ba le ga yer me le garma sha wan ka ne jara mu bu ta wan ka ne ja ba destroy dan do dia na ke le bala easy wo ba destroy do dia na ke le bala easy and wo ba destroy so one can get the fangi ni wo da fangi dong ba pe ka garma char dong ba pe ka pot kang dong ba pe ka dwel dong ba pe ka ngamati organization ka ki kar jin lo ke dar ke jang ko an je ne je kwa je kan gar je ji dengan dem ko ni mo kai wa lai ne be je na garma char ka ra da ke na ka ngai je nga do wa bu ne chang kel te ma la da ba ga dwai pi jang ne media ma ba ga gortin ba goro ba ga destroy ba goro ga look ba destroy ba goro ne ra ma ko kon ma mu wa ku sheken ba goro ba destroy ba ku la ben ka ya ba ka loria how those things happen that walk edi and one ne can ba kon destroy according to do le cha do panaken da do panaken ci ga wenda ne ta da pain kon chana nuara chana ka longa zere ba ti ba ku ya le ken akan ne nuara politically chana nuara chana ka destroy ko chana ka chana politician ke chana ka yen bom chana nuara chana ka destroy politically chana destroy politically di chana da ka kamna a ta fai ga ngai ka no shi ka ta kamna ngai ka da kam POC kan akan ga kon ta fai jube ngai ka da kam POC ngai ka da kam na ni ta ka min ta ka ruwa ngai ka da kam na ni ta ka biala ngai ka da kam na ni ta ka min ta ka ku ba ngai ka ka min ta ka di ma ngai ka min ta ka fanyi do ngai ka ka mrai pa ma ka da siyasi ba kai kene ngara panken ba cha ka da ka kam na ko mi ta ka kam na ngara an ka mura min jala POC mura min jala agara me POC kong chora lai kana POC garos mai kana POC mi te wuri jala Koru atin daga POC de and POC lab camp protection camp ninja koru atin do pala protecting POC nani te wurin jala gar ya ko atin daga POC de POC te wurin jala Ezekiel gar ko tin kana group de and garta ka POC na kan ba ngai na wo POC ka ne de ko ni na tikirin ka protection camp kan ta ka protection gana that's me ta ka POC gar daga under protection dung jang ko lana to ko yen gar ni ko la kwa ngala ko she shakala na lai sa ko gar amana kam wur mi jala kun poi shakala ko ya ga ta kam no ko gar ja ro jal ko ga ka tam ko gar ja ro dien jal ta ga kam na gar ta ka POC no ko ja ro jal
cứ trả lời cái mà này cứ chỉ cái đùa là the nuora cứ chỉ cái nhur that's me take a POC agara lem no ko nuora chana to chana la yin da tong mi ban la bai na mi gara chỉ cái jang chỉ cái gara chana cái POC nó chana cái da chana police chana cái luôn cái da nó ta gara cái camera mà cái cam đó quan cái đó ko kam này kia cha politician nó con cha cái luôn cái da nó cha cái luôn cái POC rau da mi da dien cara nyok jen chiko we chane joro la nuara chana ka nyok kwen ka POC na joro la nuara chaka kwen ka POC na do ko hala lu jino wale joro la nuara thank you for giving star thank you Lord Kuti thank you chaka kwen ka POC na a joro la chaka da ta mon mo kwil group da uri char tul ka group da general full jaga group da general ngaka group de joro la ko dia la ko to ko na ka dur kiye na ta ka POC na kiye joro de kon ja ka damba ta joro de kon ja ka nyoda na again de cha nga again de chi ko cha na succeed ka politic ka cha na succeed ka malte de kon jang cha na nuara cha na ka destroy ko nyi ka ro malte de kiye ka cha na ka destroy politically chi ko cha na ka chip kon jang cara nyo word yogian mi jana nyo ka ship jana spiritually direct yen spiritual alap ne de kon to jikulu de kon tanicham medan jana ka ko ka yal jana ka ko so shaka me cha jikulu de kon shika wala ka ne wo sal fakir ma yadi anjaran ka ne bolmel cha jor cha de ne kon jikulu de kon jikon tanicham la ka ke yo jana ka me ko ra jo na choro ko la me ne aba yang jo de na ba jo gelel cha ji spiritual leader na kon ba cha ka jolo ko na ken cha ka mo ka yo sika wena ne chana nuar chana ka nyo ka spiritual leader na kian chana ka control ka chana ka nyo ka no ko ta ka under our control shi ku wena ne ni ku do kel ka ade mi kana na dong mi kan lo ka rodien ka jile ku na ti kon pal ka shurji za kana ka na dong je news ba balariya news de na go ko goriya pin ka jani ka dan mo chika wane de kon pal ke jize ala ne de kon la pal ka lai ne ko la pal ke jize lo ku no kana kana lon kon ja nuara ti kon bum na kan ta de pan kan wo de kon ti kon te lu ku na ne de kon te lu ku ti pal ke jize ti kon te lu ku na kana kana lon kana kan lon control gizi na kian nuara bana gizi na kian bana ka control gizi na kian kon tarar ka gizi na kian kon resh bana control do le kyanga no bana control gizi na kian da akana balar ka diaspora go bana diaspora kula control bana jari ala kano medan media medan chane de control chane uri chala boron boys bul chane jalwang chane long control chane media den medan chane ka dala kwel ka media anwara chane ka da ka media ba so kana nuara chaka da ka media ko la kwel ko rodian so no akana cha chip ti bol mel wono chana cha chip yodu wan yor pin ko kwi media ka ko wona ne ka ta ka media bila kwel na bina si agenda mala ka nije bina la kwel so cha we yo cha ka yor pin ka ba ngor yo pin ti kon bila kwel ka kon ka social media bila ka no kon kam no kon nuara chana bi ko focus ka agenda na kon bila jeyi biden to ankwes biden to ang be ko kwira kwes bi go be nyando kwes bi nyando baga lukwes bi ga luk be ma mondial kwes ano mwana ko longa to we bana succeed ko bana ka longa ngara ka o bana ka control we bana wo lu kuda ata de pan daga ka wona bi ga ben kana kwanza kon cha target lenga ka go agora ka pe kwanza kon cha target aba conference da Christianity aba ka belel tinaken shika we Omaha Nebraska ba gisin wor kon de tin ba ka gor ba ka muy ka yow ba conference ba sedeken conference mamlo na kam yi kume man na peace ka ba yi kume kana nuara bi peace ba la ken gisin na ka ma nuara kana jang peace mo ba to ka Nebraska ka Omaha Nebraska akena no akena ne ta ga rawde ba mash ba ka Canada ba Canada ba target gwana na ngwan wora tin ka Canada ba target Canada ba target ba dol ba la sin conference ba wala tin ken
and then because Australia cha Sydney cha target deken cha Sydney cha target ba me chala conference Christian conference South Sudanese Christian conference ba wala ra wona mi ken ba ba leader ken jang ba gisun wara kula nontin ba wara kula chana marka roi kol ba na jal ke la South Sudanese ba roi kol ba na roi kap no kon ba na mashakal na ba na pal bia roi ke ne kun pin bia roi ke Wyoming bia ja lon ke wo bia ja control ke wo bina lui ko kume kier bina buru kir wa ye bi endial bia lui ko kir wa ye so no bakul te gwa ma ba destroy kanuara no lar je tiang ken cha la tiang ken no adwal ke tiang ko ne bos de batar ga de ken ko gisis no kon gisis no nuara meti ko gisis mo gisis nuara mangashi is a target now chirken ane chopkeje mete ka US ka te ka Canada ka diaspora cha wa target ko cha bilong ka cha bilong ka nur community ken ka nur community bumbe tek cha bilong ko ba target ka diaspora ba mo locus ba mo nur community locus na target ko cha ka jo ga rose mai me da nan cha wo minan cha ne me ale la ga rose mai kene wurin cha la gara me shi ka waka conference mi cha la mi cha ken ne nur Christian youth normal meshi na wotin ka sana jene ta don ko ba control agenda na ta da fan bana ka kunyo target ne ngozo mo ku ko wona ne yana Christian as network ba duri ala ka gwa ta ka target mi ben kayya ba ga de ye yo cha ka yara dole ba don ka DC ka nyen yuame tan tine ato jan kana parkol kane kon dole ba leader ken ko wona ne ba Nebraska ba target di ka ba dos diaspora ba ka target di ba leader parkol and wala maka DC ka gisin woti atin ni ja kwanya ken kana gisin ne jur ja kwanya ken akane de koni ba to ken yo jalga ka to jan kana parkol yo to kono ba mo ya target yo cha ka yarar minan go ba nyola regenen medan yo medan la ta ka kol kor ka internal medan ka medan ne da ne medan politician na kane de na chana ka da yo ta ka kol kor yo ta ka internal security and third man wala me wo yo bana ka ka external ba ku ta to jan kana garna ni gurje kana parko la ka wazar kariji ka embassy na yo ba ka no ra ta de pan ba ka mu na kon target kon ne de kon tanara yo cha ka riar ka cha kon to ba kon gor gisis na ka ne de kon ba kon target na ke gisis na kon ka ne de kon ba kon target na ke ma jin gisis chen ka jin gisis gura ka jin kwar wa ko ka jin kwai ka jin elders wa ko and tell them man you become a target ka dire ka kume jube and woji diaspora ba ka target lo kuzna ji diaspora ba ka control ka gisis na kien ji diaspora ba control lo kuzna jen babla jen news to be ngara babla yo ne to le ja dol tiang shiga barare jang ka ne ko bana ko kula damarun war marawat bana ka kunyo kam no lo kuzna ka diaspora bana wo ka jo chana mar ka nuara bana ka jo chana mar ko lana mar bana ka jo lana me chala nuer and diga conference ka so Sudanese and nuer conference whatever ba lele ken bar gisina nuara ken kon ba nuara ko la wajo chana wo ka kume gisina nuara dine kon cha target ko go cha jo bia kon yo ka kume yen ko cha ko nyan ko bana yo politician ne cha ko lo cha ko yo cha ko nyan ko bana yo di ne cha ko lo cha ko nyan ko ka diaspora bana yo ko mu cha ko lo ta ni pan cha wo ne ni ba target ka yen gisina jen yozu be gara bablariye bia go chere matot bia go chere plan metungu ko yen woro ko bia atelo mu chere matuo kon go nei chane de mluong chere matuo atara pa ngar mo yen nya mu ke 50,000 ga mu ke 10,000 ti ni nu metu ngai be be nyo mo ke 5,000 then bia be po biro ku yo chi wore ko nuara chire ku to ga ke ma ku to di bana kula emotion and no plan B tana plan A ma cha kon mu jum bana ja kula counter di plan B ma cha le jange ke plan A de men jang bana ja counter di tel ja kon chan ja la counter ngala ba kam ne plan bia ko counter che ke yen gisi ne ke yen mu gi wa ko yen nga ko ti nga se Jesus ka nga sa put do be ke yen bad spirit be ke yen spirit dung yona ba ko yo je ne be ke yen ta fan bia ngula de che du no la de me ko yen bia mo de to la de ni no ra
chala ne nyin wora ti du no la ta de pan la ne wo ba ya target lu ku de ta de pan mi cha kamra ra jang e le bia bu de ye den twang la we no de ke nyin ku be so agende la rie no da la roca Nebraska, Minnesota, Iowa, Tennessee, what they don't look at in. Any state ka United States go about 14 ka mo ako yo chan ne changa ida de pan baro go gwa de about 14 ko na mago ga ina ka tin ya ka tin ko la gor ko ba na kon bin ka do me je ka na tin je gisin ti be tin bare dian ba gisin do so no lar ne je no ke no don't take a much aling again so mi de lar ye ajen wo labne wise labne was kon ko target machane we target ye kwenyeti ka political militarily spiritually ko rame be mu damaru la mu damaru ko gu no ku dan jogoti gu no ran ke liu la strange karan ke liu kan wa dang jok ti la bu mi tin jiran la bu mi ko bla applied and politically applied way ko ne diru ya la ke diru ngwa ran di chejen anono a gol kan di wara ina sa di kan diru ya la ke that's a political and then we would be ka power la military is power changa ne ngai la ngai jira go ti bom ter ku ko bum ni ni ran gen military chalo no wona cha wona ne ra mata ga kake dila military minded mala cha du no go ga karan ti ka military rules chien military rule ka te ji chien du ki gina desh di ta ka military rule chien du ki gina desh di na jone ne 1 + 1 = 2 a day di na jone mu ba ma wi la ka de wi la ba kwa ke gina di ran jo mu la military orders di let ke orders she ka military kishi ne military I don't know a military minded military order military minded di let ke je so I don't know aramata ke military minded nyin ga dial nyin chen dial wa ke military way chelo no word is but take a military system ray take de nyin ga wa ke order che ka nyin de no nyin ke le order tele ma bara ba le ne wala ba la mi ru ne he nyin ke wo me che le ne ka baga me che le ne ka be mate ne me che le order nyin ke Rama military minded. Karambi je political minded. Ngwa dia ngana ba la gwi te cher. Te ka malakin a political. Be wa niam che mler yen yen je rum bara por jaw. A political no. Be do la mar yen je rum bi je te ka jen dien. No political. So bi ben ka spiritual edum ye ka ka woni na ka dun ngal dun ye ko ka ngal du ka te ka wo ante ga matiti ne te ka pek bilene liu. Be ka la ngwa dia bilene liu. Be gar be ne liu be dap be ne liu be ngwa de be ka spiritual no ngi je wona ne destiny dien ken dial take end dial an ti kon dial ti take end spiritually become doing be jakob go ayen ko become doing be jakob go ayen ti yen show ti bum no ba ile ana bi na ba nga Christian mo go changen shere mi kon jo ka bible gen jise ka bible ka bible ji chelan ne ti nyin ngwan bikala bud bi una wo na te bila bud ke jiza medan ngen chena ko le ne en chema ko le ne la pala de chang la ka churu de chang la boda amin la cher chi ko ra ba amin chen la ngan ba amin chen la ba amin ngen chi ngolong baran ku le jo jin te le ri medan le ri ka ke wo bai ne na chi le ka ko ngal nga wo ro do re kwa na ka ko medan le ri ka ko bai ne na le ri ka ke show Ami le ke show chi ga ko ngal de nga ko ma ngal de nga ngan ja ben ka ji kirin ga nen ji da kai ko le ji ki ko ben do nga di kai nen be jo me dan ja ben ka ji ko ben ka ji ngara ma na ka bol ko ben ka ji ngan gar ma red ko ben ka ji ngan chieng ma red mi chow de liu ko ben ka ji ngara ma ngan dol ma gor gwar ka kirin ngal lo ja ben ka ji ala bo ngara ma ta ka joi go re bil wal kirin ngal lo ko do nga cha ben ka ji ala bu ngan ne ta ka re kire da kire ngar rameda ne baka ji ajen ngan ji se chelar kon na ka bible chelar kon no ka bible that's why kon dial la ngai ne je spiritual tetin ke political ke militarily changa ne ta da ne be ga du lar che mu se jojin bila ramina ni la wi wa no kanga bi the more bila ramana political right canal bi Joshua bi dekaf aje ta te ga ni dol me jelke yo ko kwena bible excuse me yo kwena bible bi aje kan go dang jok muse ka bakam ni na kot spiritual ka bakam ni na kot katilar ka kot baga nonke bidaman ne gare ne Aaron
more voice mukule politician mukuna ala come down kala na wone chala rakut chu garame Joshua chu la ko de na mela nang de na ko I can three step I take amana ko nuara tane ke political tane ke spiritual katane ke mukwan le cholo ko ne militarily go kon chala ken dia ke kaina bala na ke yo ke chala ken chala le ken che ken cha mo no damage but jin wo nyurutin aka bala yo yelwe kuzna cha ta target news be ngara wala me yen jilwe ku yen gisizna chala target en tadi me ko ku me kier cha yo cha ka nora cha ka riye ba ya me bi wota ke reconciliation aka ne chal ga reconciliation between South Sudanese Christian South Sudanese reconciliation I think something like that Christian South Sudanese reconciliation no Christian te konto nuara para reconcile kwa reconcile si kula ga Christian mo nga ketam Christian ni kula ga ne yen Christian o biara o cho reconcile kwa ga na wo njize de ko beti mu ko benjankel kon me kwa ga lo reconcile kon nuara ka kon jinubino cha wo kon cha ga ko bia ka me ko ba ka ko ke bia ko ba ke yen ji jube ngi yen ko da kwa ga lo reconcile yen ji jube en wona ne kon cha ga ka ko kwa kam la balar an kon ta go me kala ga jize min ko le ja ka ta ga me kala ga muze kon wara ka ta me kala ga Abraham me bia ko la balar ka me da bia ko cancel ba na ko da cancel di me ba shole a Christian cancel a Christian na malaka reconciliation chana nguga ka ke en mitin en Christian chana ga ka nika chana ga First Baptist chana ga ke Catholic chana ga anga mi ga kon ka Christian ti ba ko le cancel ke je kon wor ba ko le ke cancel so min de larie the reconciliation mo mo jello tiere je go je ba no go tudial ba no go tung lina ba no go tung jalamna ba no go tung nuara ba kwen ji wala go ne go kon Christian ba na jal na ke ne won Bible kan le pel ne bi ko ti be jo ngan chi le baraga Bible be budegi bi jo chi le go Bible mo nga ke tam bi le go chai jo ne ko kon nuara cha go Bible ngat e chai jo kon nuara abara Bible cha ko ku e kangen ngeje ugun Christian ka Christian ngadin yo no ngamo ko jen bana ga Christian ba onyo no kono ajango ba kon kule ba nyori cancel ke jamo ba kon kule ba ja ko ne ni nyo mi Christian no gar Christian ba onyo ngi ko ne jangare ke changa no kon Bible tan Bible ko tung no tan di ko tung no ra an Christian ba nyo no ko tung jana mon e chi le yo ka jangash lakin yen paso te kon ba ya banang anane agwana Bible jana ke agwana tuk jana wana mada ke ubana jalkel I don't see nuara tika mushkila ka Christianity moya nga katam yendial I don't see nuara ka mushkila ka Christianity nuara ka native believer nga ko doken nga ka je Bible ken ne de kon nga sa Bible de kon ta Bible en ran take believe the shara mata wi mone but I don't see nuara dal de ka nuara bi chana ka reconciliation dun Christianity jana babla yeno no babu joni na kamya roda na maba when the con jana could not is fine but you need to con in Tiguaja Naza could condial Moa con attack and then let us just stay Mugabari Musser be Bengaya Nika by your take con Christian South Sudan Bananur and then be a con Chakala Christian which have been a benure con Christian come in no Bible and Guardian a Bible and come Bible Chakot the thing con theatre come Labria. So no go to bana ja identify go to bana la go a contra la America ran attack a Bible me did me banyo non con ka take a reconciliation ba no go do block ka take a reconciliation ba no go do spiritual to the ala chicken kor de che bude boli te bude si you tell America mtana tine gwa boli no go lwa ko go chi boli de jowan be yen boli na be wo cancel ke ji lwa ko kan boli da ka part of ji lwa ko wo ka part lwa ko boli na so jende la yo ne reconciliation me no ka me ajang jeno ka go amla ka reconciliation kam no ra ka jang jeno ka friendly dir jana jen council of elders ba go ka reconciliation kam no ra ka jang bana wonyura the shab ngu mboka ne ka cha bo
ko de cha bo ye mo cha tetin ko du ga gadun ka gar kun ke bo ko ne dun cha ka lo yen to no robo cha ne de bo a yen de bo ne chi gar kun ne yen mi le yen mi la ke gar kun ko cha mas bu ko bu ko tin ne tin de ne ku me ker bia ka jo ka kira nga kir cha chol yen jang cha jo ngo bo no robo ke gar kun cha ko wo de ya kir ke gar kun cha ka lue cha ka jo ko kir support mar ko we bar ko we te ka jang chu ko kon ke cha won jang mu chon kon ke la rai loro che jen mi la solution ken cha zo chi nyu ri ja do bi cho la ken cha kir wo jo kir ye chi ne bi chon ji ken ko kir me we ju me we bar ka dal cha ka wo jo ku me dun yen jang gor ke wo ba na nganuar chi ro ano we che bi gam a che bi gam video la ja tin ka tin video la ro ja ke tin chi ga bu de che bi gam a che bi gam a cha ko bi no ko ya ga yo ku me dun gor ka ba ma e nuora ka ba no ka do bre ma cha chi ga we che bi gam a che bi gam cha ko bi no kon jang cha ga tien to a wala me de kon bi yo te right reconciliation man la ke chi ga we che bi gam so jende lar ye wan mo wo yen la ba bijibul no na beke changwe bana ko runa beben mo le sabdun gwan je la ba do tinyon wan be spiritual meshi mo jen be no reinas yen tieru yen kon te lu kuno apa la yen la tie ko dan kala mara ko pala ba ko ne ne ka social media ti kon ma na ne ye tene ka tak ne yen ba mo nga ka tam yen ba la lo ku nga ne re pala yen nyara ka yen ga ku nga ne re pala me chia lo ko kon do ba ta ko tine ke kire ta ko ngor nganye bad spirit che wo chala be de ja ta any time de ja ta ga Christian de ja ta gin Christian de ja ta anywhere so kon ja ro kon ji media la pala ko kwi ni ma da na nya ndaw bia pala ko kwi galu bia pala ko kwi tarjali bia pal ka kwi manore dial bia pal enera mata ke social media lit me boom right ka chonora la kwi ga japala bia pal ka chode kwi ga won titi ke ti gor ga pal titi me chala no wa ko de me chien kor le chom no wa ko de ene kwa ro ya la ka kor be ro ko ja kwa ro ya la ka kor jana kap ke jang na ka be ja lo ko so kwa ya la ka kon dial ka won tana ke stand by ko go ano ba no bible ni o ba nyo no ga jango mà chana kui ko nuora ko chana kui ko nuora ma chu nga jango ko chana kui ko nuora ma cha nga jango real no ka bane ko iler a jana be kana ba la ye wona yen ji diaspora by attack ka lo ko kun ma ji no ngana ma no ka jube ku me kier jeno bar cancellation bala can thank you pal nya biel thank you so much gelar kana urutin mo gwaje ulongo run ke ulongo mola biela yor ka bel jol ruji go ka choke wona ne mgisina kon bati kwa target kakalat bat katin ka chagoro wona ne bakalar ka kuigo wona ne tankien kon ngai ngaken cha rai ka tankien ti kana ba target ka Nebraska ti ba target ken ti gor ke wode dunia mo de wala ka jogien so jende lar yeno no bi mal ko bete ke yekel